Hamınızı salam dostlar. Bugün Madfoot 25 oynayacağıq. Madfoot 25-imizə giriş edirik. Burada draft oynamaq istəyirəm. 4-2-4. Burada gözəl kartlar çıxdı ama Vinicius Junior. Salah, təbii ki Salah. Santraforda Vlahovic seçeceğim. Ronaldo. Her ne kadar yaşlı olsa da indi orta sahamızı seçməliyik. Kol puanımır. Ama yani Arsenal. Siyam. Bəli. Arsenal deyən kimi yenə bərbad bir şey çıxdı. Burada təbii ki ederim Militao. Yani burada aslında Kusanov da süper oynuyor ama Roberto da süper oynuyor. Kusanov Özbek. Özbeklerden yana kullanırıq şansımızı. İndi Kukurela. Peperina. Yani maalesef ki Peperina. Menyan. Estupinyan. Biraz gülmeli oldu ama Estupinyan. Devriş. Sağ beke ihtiyacımız var ama hələ də çıxmayıb sağ bek. Sonun güzel bir kartı var. Burada McAllister oynatmaq istəyirəm. Sağ bekdə. Amma pis oynayacaq orada. Ona görə də mən McAllister'i Bruno Fernandes'in yerine oynatacağım. Bruno Fernandes'i başka hesaba oynatmamış ben. Maalesef ki oynatmam. O çokçunu götürərəm. Çokçu baba. Orkun çokçu. O McAllister'in yerinde oynadarım. Gakpo. Gakpo'nu koyaraq Vlahovic'in yerine. Burada Suarez'i seçeceğim. Of, burada da süper oyuncular çıxdı. David Raya qapıya qoyaraq. Ama bizdə yox, reytinqə görə David Raya. Həm də ki Arsenalcıq. Neyse. Cherki. Ryan Cherki. Odegaard. Sağ bekə Kafu. İndi qoyacağıq Odegaard'ı bura. Həqiqin ki oynatmayacaq Odegaard'ı. Belə bir kadro qurduq. Drafta keçirik. 67 99% top. Save eləməyəcəyik təbii ki. Draft Cups. Burada belə bir kadro oynanıyor. Yəni reklamlar, Delta Force reklamlar. Bitti. Aha. Belə bir kadro, belə bir kadroya qarşı. Şimdi başlardan inşallah udarıq. De Bruyne sarı kart alır onlarda. Phil Foden sarı kart alır onlarda. Yəqin ki bu indi bizdə Orkun çox sarı kart. Yəqin ki bu maç oynayıb bitirəcəm. Çünki bilmirəm də niyə. Çünkisi yoxdur. Beraber və winner. Qazandıq yəni. İndi Salah və gol. Sağ aşağı vurmaq istədim amma istemedim sonra. Burada pas fizik istəyəcəm mən. Ah yox. Yox. Palmer sarı kart alır. Orta sahamız sarı kart dolu oldu ve Ronaldo gol vura bilmir.
Yaşlandım ben Ronaldo. Ev yok yine de ben Ronaldo'dayım. Ronaldo futbolu bırakandan sonra onu bilmiyorum. Onu hala hiç bilmiyorum. Orkun çok sütte bu. Palmer Türkçe aldık. Hem de hiç Benfica'da oynuyorum. Orkun çoktu ve gol. Popov vuruyoruz ikinci dəfə. Artıq maçın sonlarına gəlirik və maç bitir. Burada yekunlaşdıracağım videomuzu. Sağ olun, salamat qalın. Bu gün axşam derbiyə də baxın. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinə. Beşiktaşlı olanlar da baxsın, Fenerli olanlar da baxsın. Galatasaraylı olanları bilmirəm. Trabzonlular da bilmirəm. Bir də Galatasarayla Qarabağla Sumqayıta baxın. Sağ olun, salamat qalın.